ispovedali oproštenje za oproštenje grijeha, iščekujem za svesmuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Pomolim se za crkvu svijetu, da je vodi mužeću svoga duha, da li poslušni riječ života molim te. Gospodine, usliši nas. Da pastire crkve, budi svjetlo u njihovu služenju, molim te. Gospodine, usliši nas. Za roditelji sve odgovorne odgoju u znanosti i medicini, kojima je povjerena briga za čovjeka, da poštuju dostojanstvo svake ljudske osobe, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ljude koji su zavedeni snagom zla, oslobodi ih prosta i obrane do svjetlo vjere, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za nas jutro su sad ramene, da sveti nas na mudrost, do sada u svetoga Allaha, biskupa mučenika, da u svih životnih iskušenjima iznova prepoznamo spasanje, molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi nebeske naše sudjene, prošli da živimo s vjerom, se za ono što te molimo u Kristu Gospodinu našem. Amen. Biti Oče prinosimo, plod sa njiva, kruh i vino. Primi naš dar, primi naš dar, Oče naš. Primi naš dar, primi naš dar, Oče naš. Zdarovima primi, Oče, naša srca neba stvorče. Primi naš dar, primi naš dar, Oče naš. Primi naš dar, primi naš dar, Oče naš. Gospodine, naše duha, ovo se moguće. Primi Gospodu dušu iz tvojih ruku. Čekaj, neka vidi. Quale tamo gledaj? Quale te gledaj? Ovdje. Ne! Stavi ruku na vago. Dolje rukicu. Gledaj u dunde. U dunde gledaj. Ma lipe su, nemoj sad i ovi momci cure. Odošmo mi kući. Jako bravo. Straža, mirno. Tako treba, svaka čast. Dobar dan, na zdravlje. Brate, brz, postrojio si vojsku. Nema drugčije. Odakle su ovo iz Čilipa, jel? Nisam ne pitao. Najvjerojatnije od ozgo, oni imaju te dječice. Ne znam odakle, znam ovoga, ovo je brat od onoga moja. Da. On je iz HSS-a što su. Što rade, ona Mirisi Božića. A, tu je.
Malo snime barjaka pa u katedralu. Da. Potrošit ćeš bateriju? O, ima vremena, napunit ćemo i to, može vući 2 sata, još bolje. Pa da, ne treba sad trošiti. Pa da, ali napunit ću poslije toga. Što? Da. A imam 7 sati mogućnost snimanja. Da. Ovo je mala tehnika. A ne, nego lakše ti onda manje imaš rezat poslije. Da. Ovo ovako opći dojam. To nema niko. Dobro je, puštilo je za sad. Ma da. Bude ovako cijeli dan. Odlično. A to smo lani vidjeli da Sveti Vlaho čini čudo. A baš da imamo mi kišobran, šta nas briga? Ma da. Pa nije mene radi mene, nego radi opreme. Da. Dobro jugo pušte. Bravo. Lani je to još jače. Juče. Koji su ovo križari? A to su gore iz Zagorja. Oni vuču top. Čanić im je lan dao top. Snimio sam jučer odlično 2-3 topa. Biće da su oni to bili. Ajmo ovdje jednu, molim vas. Svi. Hajde, momci. Možeš normalno. Sakrijte ombrele iza neće. Daj njome, daj njemu šta tamo. Braćo, nema topa. Nemate topa ove godine. Niste ni imali, jeli? Ne. Poštovanje, tu smo. Akcija živjeli. Kako ste? Dobro, dobro. Radi se. Hoćete li mi opet držati ono? Ja. Si dobar? Dobre. Pazite samo do vas. Ne boj se. Momci, fans Marija, na zdravlje. Na zdravlje, momci. Malo vam kiša pada. Živio Sveti Vlaho, na zdravlje.
Dobio sam ono za mašinu. Odlično, dobro. Dobro. Pokrijepio nas Gospodine sveti vrtaci. Daj ga nazadimo postojanom svetoga Allaha i postignemo vječnu nagradu postojana i do Hristusa Gospodine. Gospodin slavi. Sve vas se mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Gospodimo. Bog. Svijećom i statistički.
odmaraju. A? Evo ga, 3 sata, prekrasan dan nakon one kiše i nevremena. Tu sam, brate, pozdrav, svako dobro. Jesam mi dobro? Je, odlično, živio mi. Propustili smo makar procesiju, jer je bila kiša. Ajmo u akciju. Idemo. Da. Sad je izbijanje barjaka, je li? Sad u 3,5. 3,5, onda još ima vremena, odlično, super. Trebali bi tamo biti ovi nas. Opa, naćemo se tamo, je. Vidiš kako je Bog dao Sveti Vlaho da je sad lipo za izbijanje barjaka. Je, sad je bilo i sad ne bolje. Da. Ti gotale. Ovo imaju u crkvi blagoslov grla. Ljudi dolaze neprestance.
u Zagora Svetog Vlaha, biskupa mučenika, osloboditi Bog bolesti bele svako drugoga zla, kako moli svaki svećenik nad glavama vjernika. Tu su 3 đakona. Mole u Zagora Svetog Vlaha, biskupa mučenika, osloboditi Bog bolesti bele svako drugoga zla. Brate, ti si presvukao, lako je tebi. Ajmo u akciju. Nisi još mokar. Hoćemo ići u akciju, ne ja bio u suhome. Vidio sam. Vidio sam prvo kapelin, pa onda prvo kapelin da dolazim, pa se onda Tu sam! Kad pucamo, brate? Pucamo, brate. Hajde, brate, da snimimo ovaj plotun. Brate, drago. Čekaj, moram zamijeniti ruku. Pozdrav, svako dobro živjeli. Jutro se vas je kiša kupala, prala. Dobro je. Jeli? Ali dobri su vam bili plotuni. Je li ko dijeli tire? Ko davo tira? to će drugi. A, ne ti, nego onaj drugi. Ako koga? Pitali su, brate, di si ti jutros? Pozdrav. Neka ostavi rukavicu. A, to je znak pristojnosti. Ja volim. Hvala, drago, toga mi da se vidi. Jel opet to kiša počinje padati? Nije. Nema kaj Sveti Vlaho, on uči da je isto čudo. Gdje počinje padati? A ništa. Kad počinjete kucati? Sad će pominjani prema biskupima. Neće biti tega vele, mnogi su odustali, ostižli su mokri. Naš Mate je otišao kuć, smočio barija. Pa jesi vidio, mali Monković, žalosna nema. Vidiš ti kako oni pune ove trombune. Kome treba nema zbaviti? Nešto mi je poslao na grupu sliku koja su 76. Pozdrav, brate, tu smo, ništa bez kišobran. Ja.
O, žili, uvijek je. Kad ćemo pucat, čekam. Jeli? 3,5, 3,5. To sad je 3,5. Koliko je? 3? Manje je 2 minute. Onda bi trebali uskoro. Ajde da ovih počnemo. Ajmo braćo da to snimimo. Evo zvoni. Ajmo puške. Ne da se kiši. Ali šta smo je dali kada za jako kada, ja govorim Ništa bez top. Najjača mašina. Jesi to Požežani, jel da? Iz Požege. Da, ali je top je rožatski, domaći. brate. Iznajmili su ga. Posudili smo. Da, iznajmili. A ne pada kiša? Malo počela padati. Neće, evo. Neće, vidi. Nekak kisne kamera, glava, bitno da neki se glava. Ovo je naš, iz Rožača. Znam, Čanić. Evo, Čanić je tamo. Čuvaj onu ženu s puta. Pogod će je top. Kad ide top? Treba i odmah ide. Umore. Vež ga. Znači, Požežani i dubrovački trombonjeri su braća. Uvijek smo bili braća. Nama su zaštitnici Sveti Rok i Sveti Florijan. Sve znam, Ovaj moj tamo brat je dubrovački trombonjer, iznajmio mi je topač. Moram se makati da me ne udari top, on je nestašan je top. Jeli? Bolje je uzeti. Kod nas dilaju belo, a kod vas crno je, evo. To su ove policije radili ovoliko vođu. Bravo! Jesi? Evo snima se. Ma šta sam da Ljudi. Puca! Evo pogledaj ovo. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo. Alo. Skini ga dođe to. Ne, trebalo je za drugi staviti kraćega. Ja te govorim skini pa ću ga napraviti novoga. Potjerao si ptice. On udara i on ga razbija napolje, lufta. On luft ima.
Imate onu curu tamo na ovome mulu? Neće više. Dobro. I onda on uhvati jedan dio, a ne uhvati drugi. Ajmo se pomalo. Spremite se. Tu smo. Snima, a zato desno. Ajde pomalo se da se odradi, a onda ti iza toga. Ja mislim da nije problem pada noć, pa. Snima tamo, čekaj. Ne, to snimajte i nas. Puca, top! Gadna mašina, čovječe. Mašin gevera. Gadna mašina, bol svako dobro. Gadna mašina. Koja mašina? Ona, Topovska. Topovska. Ovo je iz Rožata, vidiš kako dele, pogledaj. Da, to je Šanića, ove. Dobro. Odlično. Topki se. Ja sam bio u toplome. Kišobran bio. Mi smo opisni dobro, ovi pogotovo. Ja sam ombuđi, oni nisu. Da. Tamo preko Saduna i tu popratu. Ostalo još dojutro, nismo sve ispucali. Pero, ajmo, akcija, kad je? Ajde, punite! Punite, alo! Gdje će pucat? Vamo, tamo? Tu, kako stoju, vidite. Jel? Pucaj, vamo ništa. Vamo iza. Ja ću se sad gledam. Grmi pa će Gdje počinju? Pero. Sad smo već tu. Da se kaže, ja ne znam. Pucamo bum! Pucamo bum! Ne znam ti si kao jebote. Iće pojedinačna. S ove strane. Domo, ja ću proba prvi ako ispali. Ništa. Gadne su mašine.
ovaj puca poslije. Pa nije čvalio. Ostali. Već su tamo na lindu. Ti su ovi naši se. Ovi su gori od vas. Pazi, puca top! Dobar ti je top! Ti nađeš ove sada. Halo. Da svijete se dobro. Brzo ćemo. Ako te gleda priča puno, onda napređenje će brzo uslijediti. A bit će gotovo, Gotovo pucanje. Gotovo pucanje. Prođi. Svetog Andrija. Malo da samo ja za njih živim. Hvala lijepa. Dodao. Ugazio sam pusti. Dobro, tu je tu. Onda se presjeći se ja polako. Odlično. Sad ću ja tu. Jedan pljesak za ovoga fotografa Pradraga. Taj se ne odvaja od aparata, samo ne znam koliko to uspijeva. 100%. Hvala, 100%. Ajmo Ilija. Ajde, Ilija! Ajde, Ilija! Ajde, Ilija! Bravo Ilija. Ilija je grad kod koji je nenastavna poslova. Imao pristup Vlasislav. Biskupi su iz Dubrave, ali su iz Majkova. Župa Rožad.
pozdravljali i palaču i onda kad nije bila obnovljena. To je vijeće Plebiscida na glasovi. A i tu ga naš gradonačelnik dobro bodri. Hvala. Niko Pavlović, Bratovina Sveta Kuzma Njamena, Nežica, Luka, Velike Gorske i Vrbač. Bravo. Malo sam se prebojavao kako je ovaj Gospar ušao ovaj posao, ali ga izvesno vodi. Bravo. Hvala lijepa. Ali pratnju treba pozdraviti, jer ovo pratnja je. Severin Kozina, Bratstvo Duha Svetog Komolac, župa Velike Gorske i Vrbač. Ajmo Severin! Završite Severin! Odlično. Maria Iris, Luka Velike Gorske i Vrbač. Bravo. Kad je stabilnost osigurana da sve ide.
Damjan Pjesak. Mikije Stipovrana. Timo Batelji u Krasnu goste Ozdravlja Petrovo 7. Danas sunce nije moglo doći u Susjepan na objev jer je bilo, sutra će biti na objevu. Ajmo Susjepan! Ajmo mladiću, ajmo. To. Dobar za Festa Njula. Niko Jozović, Bajak Svetog Spasitelja iz Mokošice. Snima se to sve. Hvala lijepa. Pero Matana, župa Sveta obitelj Nova Mokošica. Matana, zavrti ga. Zavrti ga, Matana. Zavrti ga. Bravo, mladići. Odlično. Bravo, Nikola. Ivan Radonić, Evo, Radonje. Svet obitelji,
Ne daj se Mariću, ne daj se. Idemo. To. To. Hvala lijepa. Ako je otac, onda dupla čestitka. Ivan Sulkov, Barjak Svetović Đurđa, osobnik. Sad će se očani otvoriti. Hvala lijepa. A poseban pjesak za ove stavačke i šokane. Gledajte ove noći koje su predivne. Malo mjesto, ali puno dobrih ljudi. Na ime Gradni grad Državni vijećnik Barjevca Svete Ane. Župa Brgat, Barjak Svete Ane. Njegova nošnja stava. Odlično. Evo i pratnja. Bravo. Lano Kuščević, Župa, postanje Barjak goste. A gdje su dolje Čilip? Izvrsno. Konar. Hvala lijepa.
Više 9000 bratstva Svetog Ivana Krstaja Plat, 40 godina. Evo, Bernard, njegov župnik, je rekao da je on, kako že, od najstarijeg direktora, a ja sam ovdje najstariji, tako da. Ajmo, generacija. Generacija. Tonči Klanić, Zadravsko bratstvo Svetoga Roka. Dobri čovjek, para u goste. Tako je. Hvala lijepa. Voda Bogovica, bratstvo Svetog Nikole, Solne, župan Mini. Vicko Bagin, bratstvo Svetog Stjepana Kupara. Maro Grbić, Sveti Vladimir. Anton Cimeja Baratka, bratstvo Svetog Matije Šalopeka. Tako, pratnja još bliže. Ovo je dosta najbolja pratnja, zaslužuju poseban pljesak. Tako, ubrzano. Izvrsno. Hvala lijepo.
Vlaho Vidojević, bratstvo Svetog Đurđa Baninova. Djeca, snažnici. Nikola Vidi Mališ, Vladni Elozivac. Ivica Krvić, Frata Fina. Zato ukoliko Kostanjula došlo da Galileo. Hvala lijepa. Župa Svetog Mihovila, nedavno se Vudi i Šiloku i neka nam žive Sveti Vlaho. Bravo. Niko Stjuković, Barjak Svetoga Šimuna Mršova. Drago si. Ivo Lopina, župa Svetog Trojstva Majkovi. Nekad najveće primorsko selo.
crkva Svetog Liberana Majkolja. Nikola Krulj, Barjak Svetog Stjepana, Šipanska luka. Nema nam ove godine Iva Krulja, jel? Pozdravite ga. To je mali Barjak. Ne vidim do Slavka, pali ove godine. Pali nam do Slavko, ako je tamo neka se javi. Mato Kapičić, Župa Svetog Vida Smokovljana. Ajmo da živi obiteljski turizam. Andrija Puljić, Župa Svetog Roka, Oštije. Voli svoje selo i svoj grad. A sad dolazi jedna nova skupina, najveća, sa župnikom Don Josipom. On ih je sve lijepo informirao i rekao da to ide brže, idemo svi zajedno, jer smo zajednica Čigipa. Don Josipe, izvolite. Hvaljen Isus, mi smo Župa Svetog Nikole Čulipi, kojom pripadaju Čulipi, Močići, Koma i Uskoke i Gabile, jedan dio Cvekovice, sa našim župnikom Don Josipom Barišićem. A Barjak će povijati Ivo Ruso. Svakomu slika Blažnog Alojzija, a Josipu dvije. Jesam, još gledajte ovo ljepoto, gledajte. A gledajte dvojice. Koji korak. Ovo zbilje zaslužuje najveću ocjenu i najveću pohvalu. Od Čilipa pa do Stona. Evo, predstavnika. Mladiću, preporučujte u zračnu luku, imam tamo dobre veze. Ali ova dva mala, Josipe, daj provedi tu da
Ajde. Tako. Ovo nije iznenađenje, jer za nas uvijek ima nešto. Još jedan prijatelj za ove bitne Dunavljane, Župe Filipi. Nikola, ne po dva, ne po dva. Nisam ja rekao da kad dođu ovi iz Čilipa, Idemo. Vlada Živanović, Župa Svetoga Srđa i Baha pridodi. Evo još. Ponavljam. Ković, Bratska Svetoga Srđa i Baha pridodi. Mladić je trenirao, ali pobjedovo je, vidi se. Neće pas se staviti. Kombinirali grada Dubrovnika sa svojim gostima iz cijele Hrvatske. Baraktar Božnočan. Ove ne treba bez. Evo naši trombonjera. Pozdrav i našim gostima. Prekrasna slika. Ivan Kiša nije omela programa. Ako ćete i ove godine napraviti jednu zajedničku fotografiju ovdje, možete. Sa našim biskupom. Dajte, dođite ovdje do sedu. Svi. Hvala vama koji ste u velikom broju ove godine ovdje sudjelovali i pratili ovaj lijep običajni dio naše feste. Ove godine mi je falio do Slavno, pa sam bio manje nadan. Ali ipak nekako sam vas upravo s njim.
Drži samo ovako to, gledaj. Ovaj mlađi. Ne drži mlađi, samo drži ovako. Dobro. Tvoj gleda u sliku. Ja i ne vidim baš. Tu vidiš to. Čekaj, vidim, ali zašto je... Ne diraj to, gledaj ovdje čovječe, to niđe da li spusti ovako. Ovako. Ne zgradu, nego ljude. Ne, znam, ali... Samo da ja napravim slikicu jednu. Evo. Dobro, preuzimam. Hvala. Stanko, nasmi se, Stanko! Hvala. Za Kukurić! Pogledajte mu sliku. Čekaj, dajte meni sliku. Hoće li biti sad pucanja? Pucat će se još 7 dana. Ili? Još 7 dana će... Čekaj, pitam braću vam, samo malo. Hoće li biti još pucanja? Ne, na Brsaljama, na vratima Odgrada, od Pila. Kad je to? Od Pila. Sad kad krene korona, kad se popravimo... Dobro, okej, dobro. Brate, drago. Tu smo. Je, kako ne slika sa sve puške. Čak ima i narodna natjecanja, mi se takmičimo protiv Republike San Marino. A da, dobro, to je San Marino, Andora i to ovako. Streličari, jeli? Male. San Marino je osnovao naš čovjek. Rapski. Da. Mi smo Kampor gore. Pa Ivan Gabra, Tomislav Ćurić. Kad sam ja bio, niste bili streličari gore u ono vrijeme. 70. godina. 95. sam obnovili. Pa da, vi ste zakasnili malo, pokojni. Ne, nego ste vi uranili. Ali smo obnovili knjižnicu u Kamporu gore. Bravo. Dobro. Dobri ste streličari. San Marino. Ste vidjeli koji su nam to braća, a? Ali recite mi, ko to izrađuje? To je sve ručni rad. Radionice postoje. Tako je. U nas ili vani? Ovo je baš kod nas, ovo je dela vani u San Marinu i tako da. To je baš naš umjetnik. Znači svaka je za sebe posebno. Ručni rad. Unikat. A ili pucate? Je. Dobro je. Pa imamo notice. Imamo na Rabu 4 puta na godinu turnir, je. A ovo ne bi se htio s vama ratice, to je gadno opasno. Pogodi vas strelca pa vas nema. Živjeli vi? Dobro je, brate, bilo. Sad treba alate spremiti. Manje će se. Neka lumbrela, da njih nije bilo, bilo bi to sve mokro. Mi ćemo ranije. Komaj! Glavna dijeta. Ja.
lipe divojke da ja prođem ovako pokraj vas. Samo vi. Dobro, hvala. Lipi ste bili. Ja mislim da je ovo nije. Tu sam, odmah dalje. Višku! Brate, Maro, brate! Tu smo! Jes, brate! Tu smo! Broj 28. 28. Svakog trenutka mogu bi se neko javiti. Broj Juda, a broj 13. Broj 13. Nekima Sveta, a nekima Juda. Brate, uvijek je pa je svio kako je Kozina bio dobar, a? 86. Vidio ga. Pozdravljeni. Vidio ga. Ajmo, braćo Pavlović i Seke. Čuvaj s puta, vodoh ja dalje. 2000 kola je u pitanju. Toliko je naša tombula. Broj 30. 30. Još malo gotovo. To je dobro. A kako kad dobijete, kako ćete mu javiti? Treba trčati. Gledamo karteli sad, a ono ništa. Broj 54. 54. Svi smo nespremljeni. Ko dobije, šta ćemo sad? Strani ljudi. Strani. Dobro, živ Bog. Žurim kući.
Imam Pera, ja i Pero sam. Dobro, gdje ti sam, ti i Pero? Sjetite kaj Pa ti budeš u zlobude. Pozdrav, brate! Odoh ja, odlično! On je povukao vrata, sad će vidjeti. Tako sam ja došao, Uvijek je, braćo, pozdrav! Svako dobro! Ajde, brate! Hej! Nešto s nama. Di? Jedan večerin. A, mora ići, ja mislim vam. A, dobro? Ajde, čujemo se, Bog! Jaslice u Male Braće stoje sve do kandelore, do svetkovine Svetoga Vlaha. Evo to kako su bile jaslice.